grata no. Mati CJ, mama fa nkoda obo krata ni mu na mede wo ehase wo arahusem yi so CJ. Na oba the national enquiry mu a asem bi da ha no ma CJ no krenie emu eya se batan around 25 years. And na yeso no wankasa unsa ye kasa the whole circuit court no edna twirim. But afi kwa na madwan ba so yesi ne ba no e wo 11 years. It is a maame no 25 years asije ti film na me hwa de. Ne ba no e wo saying akwa no 11 years. And a maame no 25 years. Like say 14 and as say 14 years no way. Na say mo Facebook ne de Facebook mo de mo be hu CJ na yesa kwara yi eco school na pen ya yatumi top pen adaka yi abeko ye bebie school be ya de na pen ni nyina asa no akwada de pen ko school mu no wakoyira no wayira pen no enti oba afia maame bisa ne say pen no wahia akwada no eka ye na no abufuo CJ enti pen ti na maame no aye abofra ne sei pen enti abufuo mu ni ade ayon na achese wo de to ade no de tare akwara ye chi say bam Jesus Christ enti area ho fo so mo tesa kora ne tietiem esuna no odin Jesus Christ ano mo di me ka koye si yo mo koye na da ho yo Jesus Christ tesa wano ne ba na chi ankasa na dwene mu ka no ana e di asem nie pen baako pen o si ana pen adaka pen one so tesa wa yira pen wa misplace pen na odi ko school no abena hwe awofo bi no manyankopon nu ne ho se wo de ba eto wo mo yam chese Abena kasa na pay obi ko toje gu fam wa chen kom 7 days wada atwea oda badi bi onya yo pese wonyem kra na nka nyinsen na den ensin obi ehu se o asomese anyinsen yefo ne boso yi onya ye wo wanya bi ama na 11 years kwanu akwada na chinti area hofo na bai megide se bia nkrofo kra me ho ena mo fa ne se ye normal kwara su aja ne maame bono de bia nka obeye no kra chense nti wano ne bana che ne the national enquirer e de ho asem aba ye bomu amane ye enyanwa wo hwe mfie a ode wo abofra ya 14 years so no na sabe nyansa bia ni trim no but at least say why you matured that's all I mean you are matured now at the time na usa you are matured now 25 years unya kwara nti pen to ne sen ekuru ya ayo ya wo de hia kwara yi e ka wo bebo krompo to treat say ekuru ya adeketo a enti si je say area ho fokoi no mo rescue akwada no mo kobo amane na posifo beche no enti obo de asem no ekọ whole circuit court ama court say ontumi nya na mane nkonto ore mande no Lanka odno chikukumu awo mo eye emuhwehwemu den na so akra ne de presiding judge a wotena asem ne so eye Felix Datomo ene wo chesa kwada no omoguso a wo Dwaso Nsem a wode na kwayare sabe omo ehwe no se de be ye betimi treaty ekuro no na mamene de omo de na kwakohyem na wotwemienu ntem ene wo so samba ti child right for ni bebre we kra no you don't need to be a child right activist ene wo hunu sa de mamia ye wanya de pen keke pen man ko bokro no da bi wa kopra obi na pen kro be ko mokra obi na afa me se pen ne pen sa adwuma mo kra wo de pen aba kra woni be ba ho no na yira ye ton ne sen ye ntia anase na agbofuo bi wo maame ni mu dada na sedien because entwi masa kra ko school se mayira pen anase da na oto pen man na de koya o yira no nti CJ de se wo ho potem ho no no de si eno no akwada no enfo na de unse yentumi yi ni nyina nto abonten nti na eda ya wo hwe no debi bat abofra na prawo wo hwe sania ne honam no etu se no atu nti na chi ho no ne nsa na chi ho no mo eba ni sisi ho no no ade anchi na ode ayo no chese ejamo no ayo wa wo de to ade a wa chese wo de asisu ama na do abufu aba na chi ni kwa ayo no na amake wo ho no amake ho tutum se nya de a ode ye ne ba ko pe CJ nya de ode ye ne ba ko pe ni trimoden abatan mo nya wo ye batan a akoda betumi aye de ma abufu bi e be ba no ye nimpa aje se asodefo ni bi ni ho batabufu ni ba adwe hu mienu wodi sa akoda ne dem a emra ene obedi wo prasa akoda na emra ne obedi na se bi a ya hu mpo na ya anti a wankasa na wo pra akoda no treatment a wo besan de treat sa kuro na wo de ama akoda no e ka wo bebo nye kaketo a
e kan betumi atop no boxes be say du ene akire kura ntabufu ba awofo abatan ya mama yenya bote kakra pa na CJ mama fa nko the metro lens mu we ye asem kese pa mi benya daje abiabiom CJ me de wo kwa Akyem me amidie wa Akyem na me de wo ekọ yesa Akyem government hospital no se wo po mantem auditors akoye hwehwemu ama na kowie se claim bi a womo ede ba ye ma National Health Insurance Authority etu esika ma womo no omu bu wo man ne fa so over 3 billion Ghana cedis eye se ayaresa bia no nim de omo ye senka makona mekita health insurance no makonuro na omo de ama me na omo gym sika na matua no na omo sign de akwa hyemu de akose sadro no omo de masumasi na omo je hu sika ebi wo hono ma enuro no krompo no omo fa ma yarefo de health insurance card no ekoye no enso no omo de ase claim ni mu say omo de sadro we ama sumasi ama obenten enti health insurance authority for entua CJ na ensema efree report ni mu aba no yiwasume na de memo boso yesi ebe no bi te say antibiotics opioids mo ene enrobi akeka ho achese ne omo cheche ne te say fasidru no ye de ma no anse ye prescribe ma usa ne yesesa ma usa na wo ma wie de ma kojo hu sika no eno anse yesesa ma usa se emfa ho ne ye wo ana se ne ye wo ha ho wo say prescribing practices no so no mo chese ye inappropriate and what boss has said no enrobi to say antibiotics are mekan opioids mo any anticoagulants ni no ndi say no say ye prescribe ni say ya edema eno na nchen ye say hospital na nkase ne ye ayaresabia almost say ye catering exclusive mo say ye wo ebia utumi ayarefo beda ho matumi no anuane no ne sade ne dema but to that government hospital no oma catch ye wo say omo ntumi no aduane emfa ma enso claims omo ye de ba ne chese omo no aduane me nim say hospital ho omo kitchen wo ha omo kitchen staff omo no anuane ne ade ma ayaresa na okay kan kete ya omo chese e wo mo say hospital no NHIA say omo nye untumi ma aduane no omo ma aduane no agi sika ni free ayare for the ho omo wi no ma san dia se claim ni makwa gi sika no NHIA see ya fe wo ti ase ma ti ase enti se dia wo ka so mo kitchen ni ade omo ye aduane no NHIA hihye mu no onye ayaresabia wo so aduane ka wo Akyem government hospital enti se wo nu aduane ne dia na eye wo hihye ya wo ne mia ma beda ho no ekose enti bo ba mema aduane no eye sei ebia ye de be kan be ho na se no betua no enchen esan se health insurance etua na obema aduane na ma wo watua wa ayaresabia ho nom owi a claim a wode kwa health insurance no de aduane na sa hyem eno so kan obi de ma sa sika yi wo mutua koye edan chen so a wo mu kire se eye bills nsusu o mo de kɔ no enro ni bi wo krompo na wo mo gi enkrofo sika services ni bi o ma rende bi wa ko hu doctor ni ade utua okwakogi ni claim on national insurance for ho no ma na wa sign de ese makwakogi no ni pabo ni se me no CJ me so Akyem government hospital de na ba ne ye kan sa no Abena ekoso wo miamia bebre but I've received complaints about Akyem government hospital but we are by if you ada kono kwan bia be fa so a ebenya administrator of the hospital no abechirem yo ni abomode na ye ni the honorable member of parliament Alexander Kwesi Akwa so atwetwe nkomo no so ni oni mfa because ono so operate hospitals ibi yo Akwesi Akwa no so wo sa ya resabia hodo bia esese as member of parliament no omo na ni di ne ekoso wo government hospital ho no ana so beka se ono on private hospital ni ekoso hospital ho CJ eye yese wabre wa bi okita health insurance de ko hospital enu kra no mo de ma wo no na edru no kwan de yemfa ma yare for kra no ma sa de account se de ama me wan wo kwa ye bitime chos adru we de enkova ne ya tru adru na kakaka ma se kodo koto wa abonten wo be ko hospital ye phone ye wo ya na ya ma utipa ya dru se dru ye sumo so saa se kokonom na mo de ko se mo klemu adru na wo tumi tru ma me se me nkonkoto no na wa sa de ase klemu se wo de sa adru no ma me na de akwakogi o mani sika mo bo man ne fom enti adru na panyi ba ye se tip off ene wo nyaye ene no so bo akire
and your team a investigation CJ as when and so one much I say personnel yeah if we NHIA one quality assurance and an internal audit directorate one of no equaye Samsung claims processing center no CPC e won kran and external clinicians near the nana from July 14th and the 18th no one mutisimu and teachers ye sika amachi moda government hospital claim omo de buy no 312,413 Ghana cedis 51 pesos no na omo deserve so omo beji sika no and na nyina omo ni tuama wo mo ti no omo so omo refund fast omo tua sika ne famra Edwada abna Nsem we Edwada because koso abna ye boss so ye Facebook omo de hospitals ahodo Akyem not Kwasi government hospital bi aba so na ma obi so de hospital for Abena ekoso pa eyade a ekoso na bna health insurance no aban de aba se ne be ye omanfo ho be ha wo nipa bonifo bi so afa ho ye mami mi sa say ento man ye be koso see mami mi sa say edi nti na hospitals bebre no a omo na insurance ne so no obi apeso be da insurance so o ga say edi nti a Ghana me say hospitals bebre na any insurance ne so na o ti fa health insurance en ko hodom no obi e preso be ba beda so edi o Ghana na ye ba no na e wo se mo de ma mo fa ma ye mo wia no mo sa kwaje hu sika onu aduane ma mini wa ya sa aduane kwa de ma me o ji mi sika wo wia sa de so claim mu sa o man ni san tua ma wo edura on fa ma me o ji hu sika de wo de ma so anu wa dobo no wa trepo no na de akọ no wa kwaje sika ye agie sika 312,413 Ghana cedis 51 pesos ya beje coins ni nyina 1 peso ne da chi ni nyina ya beje omo refund na sije in fact mame emo NHIA chief executive na baso Dr. Victor Asare Bampo wabodwuma papa obi na yi wasutire wantena so otu so anamo na mesel enye refund keke osije we eye criminal act esa so twinbem enye refund keke. It is a criminal act. It is a Dr. Victor Asaribampo. Ma bojuma say ya yebo mabaso. Ama ma sevi gena say sika we yanka wo bi di wo bra wonye ho adwuma. Ma mo nya asam no say we wasem bra ne omudi. Na ye weni aso mo ho so mo nkode ano mo ko. Because nye de bia na manyoni nkoa ne bebo no so bo so wadi o mani sika na so afa o mani sika. Ebi mu wo mo a wo mo nya amanyofo eso bo bo mayika. Enti yesemo enkrofo so we enko ba bia o we enko si hwe Dr. Bampo manisi baby na ya nsase se yesije enye deterrent obi abekoso aye do anapaya anuguso aye kase ye obi ye hospital obi a wo mu tie ya anapaya ekoso anapaya mo de mo nkoso munyina mo to beda di makoma Enti Dr. Victor mo ya mambofo o Chese asem kan bi ani ho mo ya mambofo chese bia be pa na Ghana yentimi nkwaye ni mu no adan yesre no amane nso ha no ma se kan de ye beje ye giwi a omunye mu hyehyemu obi sa aguna so do government hospital ho so Dr. Bampo funa ni ko ho and Dr. Bampo listen na eboba no bod wa boso ye de hospital din na yaka ye nkan hwe ntimu amumu akire na monko utumi kwa ya sabia me se ukita health insurance na de ko hospital na de kwa yenya so ne yete ha na nyeo na facilities na ye de kwakwaja ya hwe wo nche no na mo asa buye komu adu no so woni bi wo horom no wa trust ne claim kwaje hu sika ukwa no aso antibiotics abegu so se ya ene che se rubber be se num no de ama wo kwaje hu sika keke inappropriate prescription abena safo nyina inappropriate prescription ene ya wo ochina fie meme kwasiada beduru ola komo omo saso ye shira wo asafo yehowa nyankopon betua mu nyina aka wi anu obebu o man ni komu akopon betua mu nyina aka kisije no de me di wi ama no we de wo kwa TikTok a ya se emaba wa mienu bi won ma sese no ya remande o ya remande so mo chiposi fo kukum na se omo twirim CJ okay yen nyina ya were ho sem a nya enura ne na woche mienu pepepa asasem kese to yen asomana na woche mienu na woche miensa ho okay helicopter mienu mo ani sa asem ni se ne na woche a na ye ayo ti na woche mienu ne enura a yantia sempa na yese emaba we kwotena TikTok live so ebia me ma me bia ntie to de we no mekyerɛ wo asem o kan ye nei ede na kwachi kuku ma yenya no wo mbesa ba court nti da akwati ba election ne kwaso no CJ no mu gina court omutumi konya kukuduro kogina TikTok so
ekọ kan nsem bi a emu odro CJ se na mpaye wo mo no maba wa mienu yo nyina 29 years na wo mo ebo ne se na kai wo so mampani na ne wo helicopter ni mu o mampani mahama o na ne wo helicopter ni mu na de si ye ne kensi na kyese nko mo pene bone o mu susu mu de bone nto no na si yo mo kanwe ye mpo da so horo ma mo sansen ka esi ye krompo no na nka moti ya krompo san ba ho de moti ya ne be ye de yenim ekasen ti social media so ya na yo so mo ti social media na obi ehunu ma kira kwan wuti so ma huhuom nti obi ti mi te social media ti mi kasam ya dwe so wode ne ho atama ma me ka cho wadan so na egu abonten nti eno na sem yi ba ye ne ye so mpanyifo hwehwemu a na chief inspector Maxwell lanyo na ye kwadubofo eno che so mo hwehwemu nti ma ba woni mienu wo mo dede tete your friend Charity the tete so ono 29 years ono 29 years and na wono edan chenso say ababa abako so your friend Priscilla Dua Brago wo ko social media no so say friend Abena Brago and wo TikTok wo CJ ya de omo kokopie mu e wo Adenta Circuit Court no court so oja omo enye yie ontumi mo nko nto mo nko twekuku mu na ebobosum de tusum ye no mo san enfom mra na asenye no entwa so ehwehwemu eguso ekoso a abambofo no eye no den no mo lawyer lawyer fo akwa enokafo akwa ene wo chese da bi wo ntumi enye saa emra no ne amamra no chese se obi uti obi a 48 hours no e wo so ye process ne ade o de teni wo mo for 96 good hours a wo chese wo mo etietia emra no so eno ena lawyer enokafo akwa no na ejire mu ema eye Priscilla Brago ko TikTok a your friend Abena Brago no ene say wonim say Priscilla no your so national service personnel oye national Abena Brago no oye national service ni ena Charity no so no oye beautician nti o ma omo siese yenimu siese yensa ne ade no eno bi no oye unya wadwuma mpa okakra ni na mpa oba bi ntina Nsem so che mo ko na betena monten so atena social media keka beautician ya wa ka obekom na nya adwuma papa bia na we ene obehia wo bebre beautician kakra me ye nail tech me ye beautician me ye last tech me ye what team na duko de da hantu say omo twim omo twim for kukum ele so wa TikTok wo na samo live na mo ye ne nsem akese a mo keka ne ade no me ma ne nya wo sa TikTok ntin wo ni Ghana wo say you say TikTok no wo space baby a obi ehu achi akwan a wo dada wo ho nti asem bia wo kwotena TikTok akoka asem bia wo kwotena social media so akoka no dwe hu mienu na oman yi emra wo mu pa na ade aya me ye ma refo ne say social media ya manfo di nya sika wo mo di promote wo no mu nduma na wonim so mo yes for the numbers and it says and to be the reactions media term for reactions media term for numbers media term for likes no CJ mama na say na me fa wonsi wa